أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توان به گلی هواله گرنیجا گلی گهدار و خاندوان برومت به اذن و دستور رب عالمی امین در باس امثله مضطرده ببن جماضیا معلومه و گلی هوالا امثله مضطرده یعنی او میناکن کو موافقه هبن، یعنی ماداوان اصلوان هیئتوان جهو را مخالف نینن. تن دمکو ضمیر فاعل خب فعلی و دیگرین جداتیه که هندک نابر وانا دا چید و مثلا نصره بیا نصرا بیا نصرو و خب وگرتیه الف خواهی گرتیه نصر نیدا مثلا نونه خب وگرتیه، یعنی اف جداتیه که پر هندکه لی ماداوان اصلوان هیئتوان مخالف هف نینن. و 14 سیغه نگلی هوالان جه قسم فعلان دوی وان 14 سیغان معرف خاشک بزانه و جوان 14 سیغان نصری را غائب تی گوتن، نصرتا نصرنی را غائبه تی گوتن، یعنی جبونا جنان. نصرتما نصرتم جوان را جی مخاطب تی گوتن. نصرتما نصرتن اوا جی مخاطبه نه، یعنی جبونا جنانن. نصرتون نصرناش خواهف جي يك متكلم وحده هو يجي متكلم على الغيره ودنافا خدا قالي هفالان او جي يدي قسم وانا چدبه خدا هسكامي بكورتاي وانا ذاكن بإذن خدا، يعني قسم غائب يعني اوي كنا آمادانن مذكرن و دنافا وانا دا مفرد هيا تسني هيا جمع هيا. وقسم غائبه جي يعني جنن آماده تتوان دا جي هم مفرد هيا هم تسنيه هم جمع هيا ومؤنث شقا. وقسم مخاطب جي قالي هوالان او جي شقا مذكرن و دنافا وان مذكران دا ميران دا يك هيا دو هيا كم هيا. قسم مخاطبه جي شقا جنن دنافا وانا دا مفرد هيا تسنيه جمع هيا، يعني يك هيا دو هيا كم هيا. بيوي اويد قسم وانا چید بد معرف خاشک وان جهف قطینه يجي متكلم وحده كو أزم، يجي متكلم مع الغير كو أمن شراتي قوتن. دست بکی دم سیغای خوشک بکشینن باش را انشالله در بازی معناوان ببین. نصره نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرت نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا. و دوی معرف لسری فعلی قیاس بکه، یعنی فعلی ده نجی لسر وان بینه. مثلا کتب معرف بینه، کتبه کتبا کتبو، کتبت کتبتا کتبنه، کتبت کتبتما کتبتم، کتبت کتبتما کتبتن، کتبتو کتبنا. بله. نصر فعل ماضی بنای معلوم مفرد مذکر غائب معناسی yardım etti bir غائب er geçmiş zamanda. Nasara fiil madiye yani fiil mudari'u emrinine binay ma'lume yani ey ku vi fiili kiriye kifşeye kiryari vi diyare yani kiye ku şahsi siyemine bebakşine geli havalan yani ku kurdiye da ez tu ev de bikaranin yani ev şahsi siyemin بناي معلوم كو أوا يعني أوي كو كفشة كو شخص سيامينة مفردة كو يكا مذكرة ميرة غائبة كو نآمادة يعني مخاطب ومتكلم نينا شخص سيامينة يعني تلاما كو معرف كو نصرة يعني دوي معرف چيجي فهم بكا كو شخصك وميرة ونآمادة مخاطب ومتكلم نينا يعني اوی که هم پیرا خطابید که از نینم بلکه شخص سیمینه معناوی چیه yardım etti bir غائب er yani merkeki ne amade alikari kir geçmiş zamanda dema burida. Aynı vakavi mesela ketebe kumerif gud ketebe nevisandiye ki او merka ne amade nevisandiye dema burida. Şeribe dema merif gud mesela او merka ne amade ve khariye dema burida. يعني معرف لسر في جالي هوالاند كارت هواي فعلانجي فعل الماضي قياسي لسر بك. نصر فعل ماضي بناء معلوم
tesniye müzekkeri gab ne bir tesni geliyor havalan yani dü nesara libek bu nesara elif hata ilave kirin bir dümer dümerin gaib dümerin ne amade manavi çiğ geliyor havalan yardım ettiler o ettiler iki gaib erler geçmiş zamanda yani dümerin ne amade dema burida alikari girin Nesaru geliyor havalan lever vav kapı ve girtiye idi biye kum yani ev elif vav manavi da gele guharandın çedike peyda dike fiil madi binay ma'lum cem'i müzekkeri gab idi bir cem'i geliyor havalan nesara müfred bu nesara tesni bu le nesaru bu hasta bu vayi bir cem'i bir kum yani kuma merin ne amade manası manavi yardım ettiler cem'i gab erler geçmiş zamanda yani kuma merin ne amade dema burida alikari kirin نصرت فعل ماضي بناء معلوم مفرد مؤنث غائبة اف ايدي بي مؤنث حتى انها مذكر بو ايدي بي مؤنث لارا غائبة يعني جنا نآماده واللي بك جنككي يعني مفرد لورا جنككي نآماده معناسی yardım etti bir gaibe avret yani jinkeki ne amade alikari kir geçmiş zamanda dema burida nesarata geliyor valan levir elif kaptayı ve girtiye biye nesarata fiil madi binay ma'lum tesniye muannes gaibe bir tesni yani dü jin düjinin ne amade tesni kududu ve muannes kujinin gaibe ne amade bir düjinin ne amade mesela devam rugu ketebeta yani düjinin ne amade ojil şeribeta düjinin ne amade manası manavi çiye yardım ettiler rastı iki gaibe avretler geçmiş zamanda yani düjinin ne amade dema burida alikari girin nesar ne fiil madi binai ma'lum cem'i muannesi gaibe bir kum yani kuma jinin ne amade dema mesela merif gut ketebine aynı usadı ve merif yani kuma jinin ne amade nevisandine manavi çiğe geliyor valan yardım ettiler cem'i gaibe avretler geçmiş zamanda yani kuma jinin ne amade alikari kirin dema burida nesarta fiil madi binai ma'lum müfred müzekker muhatab ev idi cüda bir geliyor havalan bir müfred yani yeke u müzekkere meyre muhatabe peşberi merife yani yeke ku peşberi merif ve merif cerad beşte nesar te alikari kiriye yeki kuba mru ne mru nukare beşte nesarta mru beje nesare evi merki mesela jinki kuba mru ne mru bahse kelce nesarat evi jinki manası yardım ettin sen bir hadir er geçmiş zamanda yani te merka amade dema burida alikari kir evi peşberi merif raya merif cerrat beje nesartuma fiil madi binai ma'lum tesniye müzekkeri muhatab evi tesni geliyor olan o tesniye merin muhatabın yani hun her du mer kuhin peşberi midanın ve alikari kiriye yani manası yardım ettiniz sizler iki hadir erler geçmiş zamanda ve her du merin amade ku peşberi midanın ve alikari kiriye dema burida matbaayı da nedarında şaştiye geliyor olan bile haca ve cehebe tesniyanda mesela ne gutiye ettiniz veya ettiler evi haca ve bile cehebe nesartum fiil madi binai ma'lum cem'i müzekker muhatab manası yardım ettiniz sizler cem'i hadir erler geçmiş zamanda نصرتم فعل ماضية نه فعل مضارع وأمرية بناء معلومة يعني أبي كوي كاري كريه كفشة كهونن جمع مذكر مخاطب يعني كوما ميرن مخاطبن يعني كوما ميرن كوهين peşberi midanın manavi yardım ettiniz sizler cem'i hadir erler
geçmiş zamanda. Yani ve kuma merin amade kuhim peşberi midanın ve dema burada alikari ker. Nasarti fiili madi binay ma'lum müfred müennes muhatabe manası yardım ettin sen bir hadire avret geçmiş zamanda. Evci geliye valan muhatabeye yani jibuna jinin ku peşberi merif daya merif jera bkarti nevisiği و مفرد نصرته و مؤنثه معنای چیه yardım ettin sen bir hadir avret yani tejin ka amade alikari kiriye dema burida ka bejim ketebti yani tejin ka amade nvisandiye dema burida ka bejim şerib te ve khariye tejin ka amade kutu peşberi midai dema burida nasartuma fiil madi binay ma'lum tesniye muennesi mukhatabe هم مخاطب هي مخاطبه هي گلی هوالن فرقه کی هندک نو بروانا ده یک میره یک جیجنه معناوی چیه yardım ettiniz sizler iki hadire avretler yani ve her du jinin amade her du jinin kuy peşberi midanın ve alikari kiriye dema burida mesela nesartuma mazlumine ve her du jinin amade alikariya mazlumu bindestan kiriye dema burida nasartunne fiili madi binay ma'lum cem'i muennesi mukhatabe manası yardım ettiniz sizler cem'i hadire avretler geçmiş zamanda evci geliye valan kumajinin muhatab kumajinin ku amadenin peşberi merif danın merif juanrat bejen nasartunne yani manayı çiye ve kumajinin amade dema burida alikari kiriye merif kare jivan bejeyan merif hevukan çevke cümleyan çevke mesela nasartunne mazlumine gerek hoşik çeydi bin şuka binge ha elmi sarfi ev bejenin ev kelimenin da mervan xaşik bizanı merv hevu kanji xaşik çetke yani ve kumajinin amade alikariya mazluman kiriye an nasartunne fuqarae ve alikariya faqiran kiriye dema burida nasartu fiili madi binay ma'lum nefsi mütekellim vahdehu ev yani es nefsi mütekellim dema hata gutun yani jibuna merif de bikaranın yani men alikari kir manası yardım ettim ben kime geliyor valın geçmiş zamanda siga gaib gaibe de jit kısmı tesniyen de jit teda matbae şaşti kiriye bile haje vacebe çapxane o şaştiya çapxane laha da yardım ettim ben yani men alikari kiriye geçmiş zamanda dema burida مثل دماكم قلت نصرت فقيرا أنا نصرت فقراء يعني ما أوليكاريا فقيرا كريا أنا أوليكاريا فقيرا كي كريا نصرت طالبا من أوليكاريا خواندوان كي كريا نصرنا فعل ماضي بناء معلوم نفسي متكلم مع الغير أوايدي كومه نکو استنه دیگل mi insan deniş kesin denişene me alikari kiriye manası yardım ettik biz geçmiş zamanda me dema burada alikari kiriye bir evay geli havalan em geçtine daviya siga madiya ma'lum خدای حسبی که درس اپی و امی ماضیا مجهول بخویدن فرق وان دویم خشک بزانن ماضیا معلوم اوی کو کریاری وی دیاره مجهول اوی کو کریاری وی ندیاره خدای دلوان ذهنکی وکری نصیب و توان بکه و نیت و جبونا خواه بگرینه علمکی به عمل پارامه توان بکه انشاءالله آمین والحمد لله رب العالمین.